Babambe intlanganiso abahlali basePimville eSoweto emva kokudutyulwa kubulawe omnye wabahlali ngelixa bekubanjwe umngcelele we-Operation Dudula ePimville eSoweto izolo.Kutyholwa ngelithi bekuqhankqalazelwa ukwebiwa kweentambo zekopolo kwindawo yamatyotyombe iChicken Farm.Baninzi abantu abonzakeleyo apho. Intatheli yethu uMbalenhle Mthethwa uzindlebe namehlo ethu kule ntlanganiso. Mbalenhle, masikwamkele, ungakusichazela baqhubeka ntoni ngoku kuloo ntlanganiso? Umhlangano usuphelile lapho izakhamuzi zalana ePimville eSoweto zifike zakhala ngodlame abaphinde futhi bakhuluma ngezigameko ezenzekile izolo lapho kubutholakale khona abanye bezakhamuzi zala ePimville eSoweto, abanye bedutyulwa bebulawa, abanye abalimeleyo beseyibhedlela njengamanje. Angingedwa kodwa kukhona umunye wabo lo isakhamuzi owakhona la ePimville uzokhuluma nathi. Siyabonga Nhlanhla, nje sicela nje usazise nje kancane ukuthi izolo kwenzekeni, uphinde futhi nje uthi nje kancane nje. Yeah, izolo there's a South African Kubulelwe, illegal foreigners from a squatter camp la eSoweto. Ushonile, sinabo gogo now baba Dudula AK-47, they are in hospital as we speak. Exactly what happened. We were ambushed. Ngiyazwa ke bhuti ukhuluma ukuthi kufike abantu mhlambi iqulu labantu abantu abaningi befika bephethe izibhamu. Sicela nje sichazisele kabandla. Hayi nje isibhamu AK-47 R5 akusisibhamu nje. Abogogo were shot badubuliwe nge-AK-47 from the back running begijima. Okay, njengamanje siqeda nje ukuthi siphume emhlanganweni lapho abantu kade bekhuluma bekhala nje ngalesigameko sayizolo. Sizwile futhi ukuthi kuzoba khona inqubekela phambili. Ithini inqubekela phambili? Lalela, after we bury mfowethu asisakhulumi. Izenzo zethu will talk for us. Sizwile nje kancane nje ukuthi njengomphakathi nifisa ukuthi kube khona lento ekuthiwa i-shutdown ukuze kuzofika abantu abakhulu mhlambe nifuna ukuthi banisize ngani? Lalela, bonke they have failed ukutsiza up to date, so we have taken decision isinqumo thina ukuthi we must help ourselves and we are going to help ourselves. Simple. Njengamanje isimo sinjani ekhaya sikaKgomotso lo otholakale Udutyulwe? Simzwile umama ekhala kancane ukuthi ngesigameko lesi asibonile senzeka izolo. Sure. Lalela, we are only going there now. Siya kabo Kgomotso manje sisayokhala nefamily kaKgomotso, and then from there so brief media ukuthi kuhamba kanjani, what's the plan, what time, nini. Njengamanje ngiyacabanga ukuthi labesebenza nabo babonile sigijima siphuma ngaphandle. Njoba siphumela ngaphandle ngathi kukhona into thizeni etholekele la ngaphakathi yini, and ungakwazi nje ukusicacisela kabanzi ngayo? No, kune crime intelligence and iSoweto in a Soweto security cluster. They picked up plastic nje ene device phakathi, so that's why bathe sonke siphume very quick and clear the room. Iindaba mhlawumbe usabela impilo yakho mhlawumbe? No, mina ngithukanga. Angina problem yokuthuka, no problem. So all those illegal foreigners bababheka iTV, babuka iTV manje, they must know that us in Soweto will stand up for Soweto and the rest of South Africa if need be, no problem. No, kulungile ke siyabonga. Loyo ke nguNhlanhla omunye wesakhamuzi, uNhlanhla Mohlawi omunye wesakhamuzi sabantu abahlala khona la ePimville obekhona izolo ngenkathi kubulawa kusho ukudutyulwa abantu. Njengamanje into onibonile mhlambe angazi noma ivelile emoyeni ukuthi siphume sesigijima nje la ngaphakathi, siphuma nje sigijima ngenxa yokuthi kutholakala iplastiki elinento ngaphakathi abasabela ukuthi kungase kube yilokhu okuthiwa isiqhumane mhlambe ingakho abantu bathena kuthiwe mabaphumele ngaphandle, kodwa ke angiyiphindisele kunina iintambo. Sibulele sibambe ngazo zibini ngexesha lakho.